rôle di hortos pendaben en eus bet Charles Avrohal et bars bet en Emzao. Bon, en Emzao, le mouvement breton, un tammig reabred eo kozeal deus Emzao, en non tagvet kanvat, me m'ave kompranat Emzao evel tout an dud hag a stourm vid difen ar brezon hag a Breizh, bon, ahe neus bet de rôle ispicial memes tra. Di hortos, c'est qu'un vertou de i jonjou a vechou hag a he peltre. Di anavezet, ar pot, gwell e peus, a koulskoude, e ben, e touestout ar pez meus meneget da maik, zo bet a tapet gant tudal war l'er ur bern deus i zonjou, sur oa heb goude pegur e ben a fin traoù tammig anat, ma peus ran, hein, mais bon, c'est un drama zo même stra intéressant. Et nemet barzalizerou neus kaset da gervarker, ve gwalad ie, meus kontet a sambles gant fanch postik, ouspen daouhan anno den, anno an dud en noa c'hoant da venegi pe a skrive Charles Avrohal dee, da la rede ur bern tud a anaveze, a koulskoude, e chome barzi gambr, ba Paris, an drama a zo memes tra un dra ie di hortos a walar. Hag, damzonj e an ini kenta, en oa ur speret frama, renkan traoù, aouzan traoù, programmatik pen da ben. Deus un tu e oa sonjou ne vetre, révolutionnaire, ve fe moyen da lavard, a mirou pen da ben, réactionnaire ie var ar memestro pen da ben, wad e peus, hein. Setu un den memestra hag a dal war boan be a navezad memestra, vi kompren perag en eus maget seurt sonjou, daoust hag e bet kemer ad nizonjou war l'er gant tudal, penonz, bon, un dral, e vi kloza, tampet a fin daou dra memestra, chomet e feal da gervarker a he divue. Guire e sine e oa i ziskip hag i vab feal hag i oaz feal, son vassal, son serviteur fidèle. Guire e chomet feal, memes goude an tabut, memes goude tout an trubulioù. Un dra a lake an daou bot d'ave tost a denem glevad ie a fer ar c'hlinvejou. Klan e oa Charles Avrohal, a klan e oa gwek kervarker ie d'ar marese, klan braz, a maro abre, diaouan. Setu barzalizerou ve santet kaz ie, an daouzenman o klask o kelou, digan unan a digan egile, divar ben, just war stab, diehet, tout an dud ar familiou, quoi, ma peus ran. An drama a zo a bouez, ar feiz, a lak ane a ie d'ave a tost, kervarker zoun den a feiz ie, vel Charles Avrohal, a koulskoude, e o maro Charles Avrohal i unan men ur mod, pell de spectra, neus kazi den ebet, neus roedi anno va ur journal e Breizh, pa oa maro, nemet Henri Guédot, just a walar, neus gremen hag deus outan, a hendal den ebet neus gre war dro ar potma. Na he perag, blanc moa pell, Paris, a blanc mo matrese e oa he di yehet war falad an eskrive kekemen e fini vue, a helbea, blanc na sonjou a he rebel matrese ie, hag e moa diez vid an dud, digemer ane e ol, nous on ket vid ar poen, non ket gwez da respon, mais setu peseurt doar e den, e oa yont ar général de Gaulle.